Lakhipuronline Putoksaba, October Gitang Taret, Laibak Pokpanumit ki Khomjinba Pao tabirase. Ahanbada Maroi Pao. Silcharda elevated corridor sanabagi ayaba pipa yauna, Assam cabinet na Maroi Bawarek Kamarum Lokre. Assam Lengakna Sradhanjali Hainiming Thonba Anuba scheme Mahodokre. Jiribam Forest Division Sinduna Ningsingkul Biodiversity Park ta Nature Trail Walk Pangthokre. Yellow Puruk Kunmanga ki Ming Hakpa Indigenous Pillar Maikoma Hangdokre Amasung Kang Tournament Tangasi LEC Babupara Biga Yawol E Champanagar ka sanaragani. Hauzik Mapungoba Pau tabirase. Silchar Sargi Manungda Gari Chatok Sasinda Traffic ki awaba antana magi pandamda Assam Lengakna Maroi pa Khongthang ama lokatuna kilometer ahum makhairom sangba elevated corridor ama sana bagi ayaba pikre. Mukhyamantri Dr. Himanta Biswa Sarma gi luching makhada pangthokiba Assam cabinet mifamda lupa crore 534 makhai changadaba scheme asigi damak administrative approval pikre. Cabinet ayaba piraba project asigi damak mathau taba senpham su cabinet ayaba pikre. Thaurang asigi makhada corridor asi Silchar capital point manak trunk road taki Rangir Khari point phawba sargani. Masina project asigi ahanba phase oigani hairi. Silchar shahar ki lambi singda gari masing hengalakpa asiga loinana thoglakliba traffic ki awaba sing asi kokna nabagi damak Assam Lengakna Khongthang asi lokatkibani. Cabinet na makhata na National Pension System NPS ki makhada leiriba Rajya Sarkar ki karmachari singi damak Unified Pension Scheme UPS haudokna naba ayaba pikhi. Pau gi matungina full payout rate asi chahi kunmanga thabak tawraba matung retire tobagi mamangi tha 12 gi average basic pay gi chada yankhai pension oina phangani aduga chahi tara thabak tawraba singina minimum lupa lising tara pension oina phangani hairi. Family pension na pension payout ki chada humpu oigani hairi. Mifamna Tamil Nadu da thokiba thodokta leikidraba rajya sigi miyoi mapan gi imung manungda Mukhyamantri gi tengbang pandagi lupa lakh manga tawduna tengbang sel pinanaba cabinet na ayaba pire. Mifamna Arunodaya 3.0 scheme gi kanaba singasi Assam State Rural Livelihood Mission ASRLM gi community cadre lising taraga chamaga marfu tarukta su phanghanaba warep lokhi. Assam Lengakna Shraddhanjali Hainiming Thonba Anuba scheme ama haudokre. Hairiba scheme asigi pandamdi awang batha ki mahima sing tamnana bagi damak rajya gi mapanda leiriba mahiroi sing amasung thabak tawduna leiriba rajya asigi kanagama miyoi amana kariguma thodok amadagi leikidaba matamda makhoi gi haksang rajya sida amukhana porakpagi thabak khudingmak Assam Lengakna pangthoklagani. Thaurang asi official oina ngarangdagi chanaba hokre. Adumoinamak hairiba scheme asi selthum gi phibam phana leiriba imung manung amadi makhoi masana purakna bagi pambai leijaba miyoi singda scheme asi chatnaroi. Aduga scheme asina mapan rajya da layang na bagi chatpa miyoi singda su cover tawroi hairi. Rajya gi mapan da layang na bagi sel thadaba ngamba miyoi amana soidanamak halak na bagi senpham su thadaba ngambani haina Mukhyamantri na mayek sengna phongdokhi. Karigumba accident natraga chingnaningai oiba mawangda leikidabagi case singda su ain gi mateng pangani hairi. Awaba nangliba miyoi singna screen da uliba number sing asida pau phaunana ba hairi. Jiribam Forest Division Sinduna Jiribam gi Uchathol Leiba Ningsingkul Biodiversity Park ta miyoi baga sao chek singa nungsi chanana hingmina ba haiba wakhalonda pangthokliba 73 suba lamlaki sao chek chayol thauram lisingani ga kunmanga ga mari leinana Nature Trail Walk ama ngarang mapung phana pangthokre. Thauramda Jiribam Forest Division gi DFO Elangbam Nirmala Chano RO Headquarter Jiribam Numit Kapa Ningthemcha RO Jiribam Nongthombam Biras amasung Jiri College ke Assistant Professor Dr. Arun Kumar Mangang Sarukjakhi loinana Jiribam Higher Secondary School Highway English School New Life Academy Jiribam amasung RK Sanatumbi Bidyalaya Jiribam ki jamlapa mahiroi kayasu Nature Trail Walk asida sarukjakhi. Resource person ahumna mahiroi singbu park adugi akoibada leiriba makal makha kayagi uwa kaya amadi sao chek singi baramda khangankhi. Which you learn today, group B. From the girls group you can respond.
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯥꯏꯑꯣꯗꯥꯏꯕꯔꯁꯤꯇꯤ ꯄꯥꯔꯛ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯎ ꯋꯥ ꯁꯥ ꯉꯥ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯅꯅꯕ ꯃꯈꯣꯏ ꯍꯦꯕꯤꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯍꯧꯔꯤꯕ ꯎ ꯋꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒ ꯋꯥꯏꯜ ꯂꯥꯏꯐꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯄꯤꯄꯜꯒ ꯍꯤꯡꯅꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯄꯥꯔꯛ ꯑꯃꯈꯛꯅꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯕꯅꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯔꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯈꯨꯟ ꯕꯥꯏꯑꯣꯗꯥꯏꯕꯔꯁꯤꯇꯤ ꯄꯥꯔꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤꯅꯤ ꯈꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯗ ꯍꯧꯔꯤꯕ ꯎ ꯋꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯜꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯛꯑꯕ ꯁꯥ ꯎꯆꯦꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯀꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯟꯖꯥꯔꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯁꯇꯦꯅꯦꯕꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯗꯥꯏꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯁꯤꯟꯖꯔꯤꯁꯦ 71st ꯋꯥꯏꯜ ꯂꯥꯏꯐ ꯋꯤꯛ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯦꯆꯔ ꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯋꯥꯔꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯣꯡꯅ ꯆꯠꯂꯒ ꯀꯔꯤ ꯎ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯍꯧꯔꯤ ꯎꯆꯦꯛ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯥ ꯉꯥ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯤꯟ ꯀꯥꯡ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯀꯔꯤ ꯎ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯍꯧꯔꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯎꯔꯤꯅ ꯀꯔꯝꯕꯅꯣ ꯁ꯭ꯔꯕꯅ ꯀꯔꯝꯕꯅꯣ ꯍꯔꯕꯁꯅ ꯀꯔꯝꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯈꯪꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝꯈꯩꯁꯦ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯃꯌꯥꯝꯈꯩꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯅꯦꯆꯔ ꯇ꯭ꯔꯦꯜꯗ ꯄꯨꯕꯅꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯦꯆꯔ ꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯏꯜ ꯂꯥꯏꯐ ꯋꯤꯛꯇ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯁꯤꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯣꯏꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯈꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯅꯦ ꯅꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯈꯩꯅ ꯎꯃꯪ ꯋꯥꯃꯪ ꯂꯝꯂꯛꯀꯤ ꯁꯥ ꯎꯆꯦꯛ ꯃꯌꯥꯝꯈꯩꯁꯦ ꯀꯜꯂꯒꯗꯤ ꯅꯣꯏꯗ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯀꯟꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯐꯅꯕꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯗ ꯀꯥꯟꯅꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯁꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯃꯤꯌꯥꯟꯆꯥꯁꯤꯡꯅ ꯊꯦꯡꯈꯥꯡ ꯀꯌꯥꯗ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯌꯣꯠꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯡ ꯉꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯌꯦꯜꯂꯣ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯉꯥꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯆꯪꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯍꯥꯎꯃꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯁꯥꯄꯝꯆꯥ ꯖꯥꯗꯨꯃꯅꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯁꯑꯣꯝꯕꯣꯡ ꯀꯕꯨꯏ ꯈꯨꯟꯖꯥꯎꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯛ ꯁꯂꯥꯏ ꯂꯩꯖꯕ ꯌꯦꯜꯂꯣ ꯐꯨꯔꯨꯞ 25ꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯍꯛꯄ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯤꯂꯔ ꯃꯥꯏꯈꯨꯝ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯌꯦꯜꯂꯣ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯥꯄꯝꯆꯥ ꯖꯥꯗꯨꯃꯅꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯂꯤꯕ ꯌꯦꯜꯂꯣ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯌꯨꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯜꯂꯣ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯁꯛꯇꯝꯕꯨ ꯁꯛ ꯇꯥꯛꯅꯅꯕ ꯌꯨꯡꯕ ꯌꯨꯝꯕꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯃꯤꯌꯥꯟꯆꯥꯁꯤꯡꯅ ꯌꯣꯠꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯌꯨꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯌꯨꯡꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯃꯁꯤꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯁꯤꯡꯅ ꯁꯦꯟꯅꯕꯤꯔꯝꯕ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯌꯦꯜꯂꯣ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯉꯥꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯆꯪꯏ ꯌꯨꯡꯂꯤꯕ ꯄꯤꯂꯔ ꯑꯁꯤꯅ ꯌꯦꯜꯂꯣ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯁꯛ ꯇꯥꯛꯄꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯌꯦꯜꯂꯣꯃꯤ ꯁꯔꯥꯏ ꯆꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯜꯂꯣꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯌꯨꯝꯕꯤ ꯉꯁꯤ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯏꯔꯩꯄꯥꯛ ꯏꯔꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯌꯦꯛ ꯁꯔꯥꯏ ꯂꯩꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ 25ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯃ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯎꯠꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯌꯨꯝꯕꯤꯁꯤ ꯌꯨꯡꯖꯕꯅꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯖꯤꯜꯂꯤꯕ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯃꯤꯌꯥꯟꯆꯥꯁꯤꯡꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯤꯔꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔꯁꯤꯡꯅ ꯏꯔꯩꯄꯥꯛ ꯏꯔꯝꯗꯝꯁꯤ ꯌꯣꯠꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯔꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯜꯂꯣꯃꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞꯆꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯅ ꯏꯔꯩꯄꯥꯛ ꯏꯔꯝꯗꯝꯁꯤ ꯉꯥꯛꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯑꯃ ꯂꯧꯖꯕꯅꯤ ꯏꯔꯝꯗꯝꯁꯤ ꯉꯥꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯨꯞꯅ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯃꯤꯇꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯈꯛꯇꯅ ꯉꯥꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜ ꯈꯛꯇꯅ ꯉꯥꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯔꯥꯝ ꯈꯛꯇꯅ ꯉꯥꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯀꯕꯨꯏ ꯈꯛꯇꯅ ꯉꯥꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯊꯪꯒꯥꯜ ꯈꯛꯇꯅ ꯉꯥꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯌꯦꯛ ꯁꯂꯥꯏ ꯆꯥ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯏꯔꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯄꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯂꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯄꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯂꯝꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯏꯔꯩꯄꯥꯛ ꯏꯔꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯜꯂꯣꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯏꯔꯝꯗꯝꯁꯤ ꯉꯥꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯁꯤꯡꯅ ꯏꯔꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯌꯦꯜꯂꯣꯃꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯁꯤꯡꯅ ꯁꯤꯟꯅꯕꯤꯔꯝꯕ ꯏꯔꯝꯗꯝꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯏꯔꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯜꯂꯣꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯉꯥꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯆꯪꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯌꯦꯜꯂꯣꯃꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ 25 ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯏꯔꯩꯄꯥꯛ ꯏꯔꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯉꯥꯛꯃꯤꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯏꯔꯩꯄꯥꯛ ꯏꯔꯝꯗꯝꯁꯦ ꯀꯟꯃꯤꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯃ ꯂꯧꯖꯕꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯄꯤꯂꯔ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯌꯦꯜꯂꯣꯃꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯁꯛ ꯇꯥꯛꯄꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯗꯨꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯎꯃꯤꯅ ꯄꯤꯖꯕꯅꯤ
Progressive Writers Association Imphal Sendana Saugrapam Kunjabihari Singna Iba Essays on Some Issues on Manipur Haine Mingthonba Wareng Lairik Ama Haukiba Nongmaijingda Manipur Press Club ki Loktak Hall da Pangthokre Thauramda Association asigi advisor Langol Iboyaima Manipuri Literary Society ki Hanagi President Prahlad Sharma critic amasung writer Laisram Memona Punna President member sing oina saruk yakhe Lairik ki masak Laisram Memona sugaina takpikhe Thauram ki welcome na IB Anesori na pikhe vote of thanks na Herojit Pukramam na pikhe program ki anchor na Sobita Sobam na oikhe Thauram ki ani suba sarukta Kabitara Nipana masa masana iba sereng pathok nakhe District Kang Association Jiribam na senduna Jiribam ki Pagpuparada Lairiba Lamlen Community Hall Kangsangda Punna Kangkut Tarana Sarukyaduna Chathariba Ahanba RK Ibetom Bidebi Memorial Leimerol Kang Tournament Lisinganiga Kunmangagi Ngarang Sanakiba Matchta MITL Jiribamna Kasar Kangkut Ebo Panjal Mapan Mari Damaitian Kre Mechadu K Maglembana Ampere Aduga H Inopisakna Scorer Oibiki Tournament Sigi Ngasinung Tilpung Mataba Matamda Elisi Bawo Para Biga Yaol A Champanagar Sanaragani Nungairaba Pao Yoga Acupressure Amadi Physiotherapy ki matingna Adomgi Khwang Naba Khud Haigatpa Yadaba Khu Tangda Naba Saru Amadi Singli Naurida Nungaitaba Paralysis Asina Chingba Akchangi Nungaitaba Kaya Laingana Bagitamak Nasimap Lengsin Biragu Senior Consultant Yoga Acupressure and Physiotherapy Specialist in Ortho and Neuropain Dr. S. Chandrababu Singha Holistic Therapy Center Nilmohon Complex near Muscle Gym OB Road Fullertol Kasarasam Nomaizing Natabada Nimit Kudingi Ayuki Pung Mapandagi Nimitangi Pung Teret Phoba Layangzari Mobile number 8638078821 Hairiba number asida layangba lakpagi mangwainana appointment book tobinaba khanganjari Admission open July Lisingani Kunmanga session Gidamakta UGC na recognize Tauraba Thataruki Oiba Paramedical Certificate course Kaya Gidamak Mingchanba Hauzare Dental Assistant, ECG Assistant, Nursing Assistant, Rural Healthcare, Multi-Purpose Health Worker, Emergency and Ambulance Attendant, Naturopathy and Yoga Science, Phlebotomist Amadi X-ray Technician ki course Tambining Basingna Mingchanbiba Yaragani Arts, Science Natraga Commerce da 12 pass Tauraba Singna Self-employment natraga thabak phangnabagi damak coursing asi UGC na masak khanglaba Lingya Vidyapit University ki makhada hangdok sabani Silchar Rongpur Part 2 Rongpur Mitei Khunmanakta Sri Krasar ga thangnabada leiriba IMPS Open College Energy Healing Center campus asida lengsinbirago akupa marol gi damak mobile number 9395-732-456 natraga 9706-554-286 number asida pau phaunabiu Lakhipur online channel asibu yengbiriba singna pawa sibu like amadi share tawbiu amadi hojik phawba channel asibu subscribe tawbidriba singna subscribe tawbiu Aroibada Maroiba Pao Amukhanna Silcharda Elevated Corridor Sanabagi Ayaba Pipa Yauna Assam Cabinet na Maroiba Warek Kamarum Lokre Assam Lengakna Shraddhanjali Haina Mingthonba Anuba Scheme Ama Hawdokre Jiribam Forest Division na Sinduna Ningsingkhul Biodiversity Park ta Nature Trail Walk Pangthokre Yellow Puruk Kunmanga ki Ming Hakpa Indigenous Pillar Maikoma Hangdokre Amasung Kang tournament ngasi LEC Babu Para Biga Yawol A Champanagar ka sanaragani Lakhipur online ki October 2 Khomjinba Pao tabirase